Sehla sa pula se baka matshwenyeho ho baahi ba sebaka sena. Barutwana ba hloleha ho finyella sekolong ka ha ba tlameha ho tshela molatswana ona. Mandwa Rampai ya dilemo tse 39 o dula le bana ba hae ba tsheletseng, mme ba bane ba bona ba kena sekolo. O re o dula a tshwenyehile haholo ka polokeho ya bona. Ka tshaba le gona because le gona mo mekhukhung re tshwere bothata. Metsi a re kenela o fumane re ntsha metsi ka bodi ba sekolo. Barutwana ba kgutliseditswe malapeng ka Labobedi. Batswadi ba bang ba re ba tlameha ho felehetsa bana ba bona ho ba thusa ho tshela molatswana. Probleme e one ba tlisitse maobane ba hotse ho ya ngolwa. Jole ga makala maobane re isa bana ba khutla ka speed. Ka ile mo ferefrika mo ke nka bana ba ba haisane re qala utlwa fana gauseng re fumana message di phone mo thwe bana ba ska tla sekolo se dame metsi. So ke bana ka metsi a kena ho tla hodimo sileng. Ha dipula di nene haholo dikoloi di hloleha ho finyella sekolong. Ka hona matitjhere le ona ha ka iponahatsa sekolong. Learning and teaching a etsahala hantle today re nana hore re nkile qeto re lefapa hore re kope batswadi hore ba ska tlisa bana ba bona sekolong go se re bone hore maemo ha hantle. Jole re na le leano le le hore re shebile hore ha pula ntse dina re shebe di main roads mo teng re tlo thusang batho hore ba ske ba inconvenienced. Batswadi ba ipileditse ho ba ka sehlohong ho thusa ka kaho ya meralo ya motheo. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.